Towar ko ngalong mandir ki kim maputhak hithi royang bong kachit terek jia phan PWD pen hukumalo ki pali. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang pen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbie tomaphan havar araratum pen kachuru. BJP Bukajan Mandal Committee Klembang amai kangni. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Ke neli king phugacho rot la pen ke kikang nelir king da kikang samela mar jibon kijun penamar kang ta medet king phugiso ta medet anta tumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane like la mar jibon kijun pen akime ang thek chithek long la pen la sadwai ke mepi mane kisu atumdo sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai kijun pen kisu medat lo jika duga betum ta chu humun tha themani la aprang la so kisu athu kisu punon ni thang kisu punon la gastric haire mo kisu anta sa dwai ki yun ben ma se medat lo aka pleka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang theki thek long da ma KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birta ton pen arjuponik tha. Bukajan Police Station angkang Sukhanjan pen lakhijan kacheleng PWD towar akung Sukhanjan ward number Troxia long PWD towar akung along amat mandir kimi majok PWD tumpen puthot kachiprit hujia phan hithi roya por ki pipusi birta longpon. Hukuma lolong ki jongpon ke Sukhanjan ward number Troxia long ke do Umesh Gupta lapen Gopal Gupta tumchelangsi kidamtang chikrojon thom pli malom PWD towar akung alongamat arnang kardo mahe mate mandir ki kimham ajok towar kidam ke wanga phan kasiksang dokok lo athema labang so dim ke towar chekok adim pen ajok towar bin hamason si nanat chechar shedetiti laso pen ajok ahut ke gari chitong pakai pakuita dulu lasi jong si labang so mandir ladak pen direk re prutangte morni si ke thedung alam ki nang dokok tahai Lasolam ratatum matha pangching ponsi pinaratum Silunijan PWD Road Executive Engineer phan lamhoi piponro Lasolam Engineer bang RD piponsi mandir ke terek thuja phan wo signify trainer ke bani isi tokje pen hukumalo Umesh Gupta lapen Gopal Gupta tum phan alu pali pontanglo kalipute arona tengpen PWD tum klem ponang kok pupsi jongpon Bukajan penananterang KarbiAnglongLIVE. Lakhan ko ratrok duar baguri MSC constituency ki parlo dolamara diring kohora bagori deithor volunteer lapen dehuria havar araratum penjasemet Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang MP Amar Singh Tiso local MSC anparta KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbie lapen team KarbiAnglong Automaphan havar araratum pen kachuru pajerpo Lason si havarara tumpen kachuru lapen ningkang samponang kok alam theke napuson hello KarbiAnglong Autonomous Council along NDA Sorkar mate BJP Sorkar nang chari det pen India kanglong stame kaching thur ahin ki paprang dun ason si KarbiAnglong lapen West KarbiAnglong sitame kaching thur ahin paprang dun bom ason si duar bagori MSC constituency ang kanglong stame ongdung kaching thuranat paprang dun bom no Lason si havarara tum ajir ding plui pen akar I CPD MDK tovar kinang jipu ke hang kachuning riat tengpen non asamala 3 pen kasilam ponjia phan sanction etlo pu order rara chatai long ki theklong pen havarara tum kachihok amikri bujai sonsi social media long aninga klong alam thi chipaklang pon athela bangso CPD MDK atovar ke tovar chot kalisi duarbogri constituency rar phan ke EC kereng tovar lifeline asonsi chimandro
Lancho tagalisi ke Charlie ahina nastami paprang du nang jipu education ni Richard Toby akimanga tengpen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Karbi Anglong aphan kachuning ria tengpen dolamara angkang along stami ongdung thedung central scheme pen ki claim ki tang lapen claim bomta do bomlo Lasong si nonomat lokithan pon bom lage Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya School lapen Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along stami kimpatang ponsi non opening jiaphan arni ing Hongkok anchotlo Lancho takalisi diring angkang aphan stami thedung central scheme pen Ekalavya School ahem non kimpon bom asonsi Duarbakuri constituency angkang along ME School High School along stami renovation claim pon bom lo napen pamat pon bom lo Lancho takalisi local MSC Richard Toby ahin pentong sikot penda dhora anat kidamatowar stami silam pon bom lo lasilahai ki theklong pen Havarara tung penjasemet Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Karbi Anglong MP Amar Singh Kiso KarbiAnglong Thomas Council Education EM Richard Toby lapen team KarbiAnglong तुमफान कचुरु पजेपन आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने हमारे ऊपर हमारे ज़िले पर यहाँ के लोगों के बारे में ध्यान देते हुए यहाँ पर इतना बड़ा इतना सुंदर भवन इतना बड़ा विद्यालय बनवाया यह विद्यालय शुरू में इसी विद्यालय के पीछे बांस और टीन का बना हुआ था उस समय इस विद्यालय को चलाने में बहुत ही दिक्कत होती थी अथे पिनियानी सोन लदाख लसन केमेसियाना स्कूल नंगवान पीपे सोनते इलितुम दाकेपा फिहुपा सोमार तमे के पांग दुनि फान सुंक्रुंग जिलांग सिलाहाय के माथा पेन लदाख स्कूल नंगवान पीपट आलांग लितुम फान से निलतुम निंगक्लोंग पेन चोरोपा जिरगलो पिनी निलतुम थेगदा का बांगे पिनी तोवार बांग निलतुम फान नंग पीपोन लो नंग सेंगसन पोन लो पुला बांग सो हुकुम लो मते ऑर्डर के लोंग पेन बांगे निलतुम लखा उन एपिन पेन निलतुम लास्ट में डॉक्टर तुलिराम रोंहांग आके हाय भांदा में निलतुम चोरुलो लदाख डिरिंग पुलिंग स्टेशन पेन तमे लापेन नंबर तमे निलतुम काचिंग हॉन 26 नंग दुआरबागुरी MSC आके हाय रिचार्ड टोबी लाफान तमे चोरु पोन लो हालांग निलतुम जॉक पेंसी पिनी निलतुम मते लदाख डिरिंग हवार तमे लबांग सोतवार निलतुम डेथोर एनेगे चुकी होला पेन लो चुकी होला पेन बांगसी डेथोर पंजान पेन जेंगलो पु आरलोंग चु लापेन पार तमे दालामारा डिरिंग कोहरा लासी CPDMD के पु के पारु दामलो लासी नि तुम निंगारोंग पिगलो पिनी लबांग सोनिंग कारोंग आलाम थेपेंसी पिनी नांगले तुम फेरांग क्या बितुंग अफान लाम थेंग चिपकलांग News Report KarbiAnglongLIVE Kidamtang wusik ni Paikriner Keparni ada por Pfizer Kepak Porpen Bokajan Sports Association Auditorium Hall along Bharatiya Janata Party Bokajan Mondal Committee tum Klembang amikang ni pona birta nang pali Bokajan Mondal Committee may phu amuilo make pen kachipan phu pona melong aluhiaman pen ALA long Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin EM Madhurja Dekial Phukon Pollution Control Board Chairman Jivan Chandra Pathak Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Bay, Observer Sarsing Phangcho, Amrit Kemprai, Shilpi Sikha Chiring, MSC Mongve Rongpi, Joya Jigdung na penpinang ki thekiding atum chitongdun. Melong lakhain ko ragitom Bokajan MSC constituency ang kangalo BJP Racharya song tum BJP Sarkar tum ke claim kedam alam na pen BJP Bokajan Mondal Committee ke pangtang ponjialam si chingki chithan pon. BJP asong tum kaching thura na thula pen ko PPC Raraphan ke claim piponoma lahayalam rongrup arlo Raraphan ki pachini ponjialam ta chithan chimum pon. Anparta non prang ke bang GMLA election hut puthot BJP asong pen kache toiduna bang phuaphan chepahai ponje phan non pensi chisik chidang ponang popusi chetongdun alohia tumpen misen alam than ponsi me misen pen pachun ponro. Bokajan penananterang KarbiAnglongLIVE Kidamtang ningkan surhini ra Chriser Kep aningkan KarbiAnglong Sen Suppliers Association amahang pathegdet pen piningke ningkan troksi an plengtanglo Bonta celebration asai kiding pona bangke ningkan phuan si dolang
laso pen pini amahang ke thegani kitalon padopo lason si Karbi Anglong Sand Suppliers Association amahang ke thegani kitalon ponalong aluhiaman pengpen kachitong dun chief convener sar imtiso KSA Richikip CECMA Phu Samson Teron Inglong Pho KSA CEC Kongchunbang Barnabas Kiling KASSA Chief Advisor Govinson Bay KASSMA Amepu Harsinghan Selapen Pinangan ki thegiding atum chetong dun Mealong aluhia tumpen kaning jepon ke Karbi Anglong beha be paranat Karbi tumta kaching thurdun pinangan thek ponlong lo lason si sang tiar long lapen lang ok biok long honga ok ki jor pen chenglok pinangan ituma Karbi tum ki klem ke dam thek ponlong lo lasinon ke itum Karbi tum beha be paranat ki klem ke dam kang thur pon thuje phan kachethan ponabang duason te anso se ching thur pon poputa ningje ponenti Halapu Karbi Anglong Sand Suppliers Association Amepu Robinson Han Selapen Kongchunbang kam singkro tumpen sitami kachitong dun aluhia tum kivang anaphan tami kachuru pajirpo Apen Karbi Anglong Sand Suppliers Association pen akemang kelalo nilitum sami isi society Karbi Khailong isi project ang theka paklangi phan sinilitum name kai ke matame chingwai chingsai pon lapeni to mat hapon bom apen nilitum kedam tang sami nilitum ong edet sami chiwet tami nilitum Khailong donation nilitum dame charap chitudun bomlo nilitum same jakong bong same ba ong det same nilitum di sorepen banane lange bong nane gariyang sochi thai phan same tum Khailong dame tum dame dam dang an dame tum dame kacharap dun akrit nilitum dame do sinon nilitum pini ding pholong bani tum kamat ha pon kaching mai pon bangala lo jate kibang jelang Karbiari so tum dame an so se choklem chodam thekji apane Karbi Anglong Aristo jang atom ang tanah chong dadam tum topik asal hai tum dame dagwang pen me thanga khai long ri long atom ka chong dadam athai ke tum long masi ke do etum hapu chong dadam po hadak se ali ke do bukali dak menanong sale do bang hapu ke choklem chodam athai avesi Karbi Anglong long ke wang thulo asal non bang neli dak pen press media technolong pen neli pachini gang tumang lalo dakli tum Karbi Anglong lo masi ke chong dat hai ke ong lo posi dakle wangon dakle choklem chodam rapena Eli tum business choklem lo mangke nane political background phandali tum pudam nelo konane social organization handa pudam nelo metha king kam char japen kache claim la hello ali mane kichu ining kang sam nei bangke la hello suppose ni tum dak ni tum chepeng si metha ngalong tame choklem dan tame si angri ang don nei kuni tum fompen ni tum pinier ni deng phoan ni tum celebrate long la ke ni tum ning sam piklo News report KarbiAnglongLIVE Vu Chainong Longhong ki pangreng nang jiputhak KFA lapen Veterinary Department pen chilangsi chukihula sarthe tok biarong along chirok tok ame kangni lapen sai katiki araraphan ku akijoy pen ki panjir Nilip constituency angkang chukihula sarthe tok bi arong along patumini phai trainer ke parni Karbi Farmers Association tumpen patir piponsi Vu Longhong Chainong ki pangreng pen ali ki long puthak chirok tok ame ki pipon KFA Niliparu Langchari Mepu Davinson Bay pen kichari pon amelong Kongchunbang Jackson tok bi pen aluhi pachini pon La Solong Veterinary Department pen Manja Manager Cattle Demonstration Farm Dr. Anthony Rongphar la pen Dipu Manager Government Pig Cam Poultry Farm Dr. Larsika Hansepi KFA Tiripi Mepu Tingkuinti Dunmepu Robinson Teron Lamjai Sarpo Himari Rongpi Klembang Rodno Timong Sarthi Tokbi Rongasar Komol Tokbi lapen Ralatum Chitong Dunsi Kuson Pensi Chainong ki pangreng pen achulang ki jor pen ali ki long lapen long hong vu ki pangreng pen ali ki long puthak chirok tok melong RD pidu La Solong Dr. Anthony Rongphar pen Chainong ki pangreng pen hemtunisi chedor un pupen thansi ejona Chainong achulang ki jor pen chiklo ejona long suri sirkep anang long unlo Jongsi John Phobak pangreng lote Inut voreng ki klembang abainong anta sosilu puta than pajemi pon lasom si voreng ang hoi ki klem ke bang nang ki toy aling si klem nang ji puvoi phis tami chokamomo ki klem ke nang li si ahem phu manlo la sikai ke mat ke voreng aphan chiki dun lok nang ni puta melong jaipon lapu Dr. Larsika Hansi pipen tami vo lapen long hong ki pangreng kuson si asopen akithe pamanjima lapen apor pen apolote medicine dowai ki pinangjima than pon lapen long hong ki pangreng ahut ki claim ki dam nangjima te scientific ateng pen pangreng lote ali dupi
Athe Karbi Anglong ke Longhong Aok Pador un AC Rajasthan Bihar pensi kewan nang anta tolu puta than pachini pung Sonsi vuki pangreng stame asua hut kuson adovai mate medicine si ki pinangji malapen kusua por ma putame than pung Lahaya sai klem note avura hutame jogdun poputa than pajemi pon Lapu KFA tir pime phu tingku inti pentame sai chuti kiarar phan ke nitum KFA song pen kai ke arjap thiji lapen kinang sot an chirap chitu dun bomlo Sonsi sai kati ke hut kumarne lang mesin tame Sorkar pen kipi subsidy long ponji lapen power tiller tractor tame agriculture pen subsidy tame do puta chirok to kame kang nehun rar phan than pon Lapu me juje prang chirok to kame long kachitong dun tumaphan an Kula pen long hong aphan kipi vitamin dovais tame akijoy pen pajir ponsi me mesen pen pachun pon News report KarbiAnglongLIVE Social media long pachet hang pluk khironi soto matikhola long inut okorjang soaphan cholangrem det pen Kokthat pidet poputhak SGB ajit marak chini detta dojoy thangkang saipon avi pusi akoi pipon bangso lam the puthak alangli chithak donlo la solam the ahok pet ke lili thang chini ne bonta aphi ke lili arjudun long si adimaklong an mate ki thivek au sohem damsi birta endamlo lapen raratum ke normal det pusi nang than donlo la sila ke thangala mavilu pusi lili mathalo Bonta bangso lam the puthak ni thom ni phli mate patumi social media long viral der phike nili manghu haklo pusi alang ni chithan Nasi bangso lam puthak patumi social media long kipia bang along jongsi pini approve do prutangte law and order along chipa chong damnon nili nang chirab don pupusi ami thanga hemalong ki phapon phirangkia mai pen thanlo oi pai moi keneke ki hol keneke moril ebla khuda pusa korungte তেওঁলোকে অভিভাৱকে মোক ক'লে নৰ্মেল ডেথ বুলি আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া খুদুংতে ওচৰ চুবুৰীয়া তেনেকৈ ক'লে নৰ্মেল ডেথ বুলি তেতিয়া মই মোৰ ফালৰ পৰা একো আওকাণ লোৱা নাই তাৰ পিছত যেতিয়া মই দেখিছোঁ যোৱাকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেনেকৈ ভাইৰেল হৈছে তেতিয়া মই আকৌ তেওঁলোকক ওচৰ চাপিছোঁ তেওঁলোকক ওচৰ চাপি তেওঁলোকক সোধ-পোছ কৰিছোঁ সোধ-পোছ কৰাত তেওঁলোকে সেই একেধৰণে উত্তৰ দিছে একেধৰণে উত্তৰ দিলেও ছ'চিয়েল মিডিয়া ভাইৰেল হোৱা বুলি কোৱা শুনাত মই তেওঁলোকক সোধ-পোছ কৰাত আকৌ মোৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাত মই আকৌ লিখিত হিচাপে মই খেৰণী থানাত এখন Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Lumbajong MSC constituency ki parlo Inglong Kiri Havar along KarbiAnglong Thomas Council Havar pen Inglong Kiri Sports Club atum along Longlialam ki pen penangan ahur chudur lo Bangso longli penajok kaibong nupak rongrang chirikrai antadolo La solam ke puthakang sai ponja phan KarbiAnglong rong sarami tumpen sai dengpon bomlo La pusona por hurmate kang sai tang tiangku si West KarbiAnglong pen longri krehini sarhabia metum kachirok dun mate kang sai dunje phan bongkrok ki PG pu along ning kang samse puthak wo signify crescer kepani KarbiAnglong rong sarami himasar la pen wo phong sar tum chilang si pherang kiame ingnisi lamthe chepaklang pon Masavet longlialam ki pen horbongar nam ki puji puapu thake ningduklo athe KarbiAnglong rong sarami tum kang sai bom hut lapuson kache jogdun ke athe nihang KarbiAnglong longta kang sai ji rong sar pen chenglo kaprek aduya hoi do viglang pusi hima sar harsing terang pen ningji pong Masavet longlialam ke puthak ke KCA pen Inglong Kiri tumaphan rong saratum ingsai bomahut kang saita jujelang bonta welson ti sobang longri krehini sarhabia me tumalong lam ki palero ajok longri krehini sarhabia me tumpen kang sai ponja phan media long pen pangdak pondo bonta kido mate kitok jera lo pen ki palili der joksi kang sai long chitong dun thek thidalo bonta non ke longri krehini sarhabia me tumpen horbongar nam kipu ponji pualong ke kaphiri mimiason pinaklo
Lasini jang Karbi Anglong ta rong asar pen chenglo kapre kang deng tolang kang sai jetum. Lasilahai kang sai tumpen un eder luplotang te man ki do Karbi re chualong an la so puthak nang kang sai dun jephan lam pusi wopong asar long sing be pen chuning ripon. Awalo tema nilita himasa pen ke adu ya hoy sini lige jari calon comai mojita adu ya hoy apar crack pen ke nijang nori kredi sarabe me tu bongko nang puji pu ari lolok peramat ni tunta awalo tema ahoy nake par masih ni tunta ahok tema bang usmarati longle ajo ini pen juri saya lo temer rong sar bang lam ti than bo mohut ti bisar bo mohut si lo si udi pu tem ho sa dolang lori sa te di pan lima sa da bang parji ba pisita uson tom lori kre ini sa habe me long bang buso lam ne na bang chok ti chok pente Nolkiri cara beme mati ada juga the tum tarang tum mata akhir si hot sialang tum kupti para pen puge nangka kelo do impuna ilu habena ilu sialang tum ta ini tum dui cak hai capinya menjadi ho ini tum pusat toket kata hot tu tang ko hot nasi puge uni puteri tum ta hot marong sarti bisa ada lah si longre sa tu lah pongo sa tu lah nanti mihima sa ini puteri tum ta ricu tu dihangi aku nak ke bilet ku tak dulu aja tak doya lo penuh bangke si bangke version tu soro ne ke si tu ma tahu to ke jod bangke ni tum ta besar di upe tame ke sedu malam ke la bungkro mampu la du bojo masi sar lor ke ri sar be me pu horbona ma puji bagani tum ta ko athe ma horbona ki puji pe ke usmar ju ya alang kariya lori thang hu no pada thang hu lake pura lori thang hu no pada thang hu ke muni to pati pune munora pune tumon to ma pune tipi to ma pune mi to ma pune jong si bang corona put hegara ba pote churulo te pa kita hala itu mu sungar hang pi pang ke sa kota ke no chok che pa si mo hom tum pu ado te hada po corona put te no la long dia chervet si itu mu koti itu mu anu si bang corona puji bang krima na puji dagla belum bojo hang bang po porque la milita himasa ke po tu ate bang chin ke bang kro ke long dia gitu kali pentela bang corona ki puke ini tumta lagi kamadu kiadu mandat helak nili tum da rong asar du po joy ni si rong asar si ung sai dun lo labang sung sai bom lo kang sai ju jela kang sai teng klelang along le chipi ji ne chipe ni si kame non si kang sai bom la dame langsung sai si aprang lapu sarabita rong asar tum ta kang sai ju jela pen aprang Wilson Tisuta alangli sarhabe longri krinya amai along alangli jor idamdet penlone ko pilone amasi sarhabe amai atum sitame longri kreni sarhabe amai tum sitame alang lutum siti tanang lule mate abang dawang le amasi press media pena hisap si lo bang nang pupusi kecok si pilih tum kanamen taram si bang nai pulo la tum ta dam tek delo media long tekang lok choke ke dam dia ru da le ke dam ta tek alu nang le ro bate akidu nang le ro posandang bote dam ta hai manela tu amasi press mis long tek cho long choke bang ne koson si dam tek mamasi dam tek dam de delo lapen ke afiati ba bang aku persmi pitulo jongsi nang tu mana tare karni nang pulo wang wede lo po ni tumsi long rikre ni sarabia mai tu si ni tum wang si lumbayong long wang po nang bisar po la tum pa long si bisar ni tum ka bisar yong si krokiter le puli kante for bong nam ta nang ko po pusia lang le tum media long thek long lo chi thek long lo la si ni tum ta chi wai nang ko ai la puli nang te son walam lasi isia dem mangke Wilson Tisuta acha ho jitu da go phong asar bulan rong asar phan nang chiri pulo rong asar non bang nang sai bom jujilang jong si rong asar nang kan sai jong si nang li chok che nang li ninga pun pilang le pulu tang te
nang li bopong asar long ripu tu bopong asar nang kang saya enda nang ni samsi pulute hima asar do tulang ke ladak aku ciri putu dena lana nana ni samsi pulute aku ni litum hima asar sing apa jun eset pute ni tu itum da karbi jodo pute itum ni hang long riching saya ni eset pute ricu changi kali nitum hima asar bopong asar longri asar pensi nitum tok jirpen banang panah polu nang pathai ni tu pajun de lo soket ke nang de luricu nang leng sai no ni tu pui mati sini tum alu ni tum ahin pen alu nang li liap ko ke nang tu sarabe longri kre ni amai tum tame la sori put ke banang ri tu kita dengge de ne polo apen denggi sita me toya sita hala ka chipu tum hadak rong asar do upong asar do hima asar do ni ya sta puar julang pan ke na tum to pini nong sini tum sai bom lo pura to ching sai no pui nang tum pui lagi ni chini bon sita me direct pen amara bang ke pupu bang nang thana ling na tum ke kroi pen atingri achilon chi ni pen bang ke or bongan dam nang pu duji po bang ke ni tu ta chi phiri do lagi chok chi tum phan tong ke patam puma mate upong asar phan tong ke patam puma mate rong asar phan tong patam tong ke horbona puma mate hima asar phan ma mate ni hang along riang kang an putong ke isi ke patam ta ki mi tong patam puma kai no tong patam puma ni tum ta che phere do ke damtang inongkri sport decision lapen ke kesi yang bong alam sabsu ke duka pa jone ni tu bolong inongkri latumbang lamhoy pila la hindele tu la itu mahal lamhoy pila pen itu besar bom ho itu jitu KKC la pen la sport decision tu ang bom itu besar bom ho sta adak mang jok mundu ko la bangke west na thu longwi kre ni sarbian mai potum dak nitum puwe is KarbiAnglong parts long nitum dak hima sardo upong sardo longri sardo la penda waisong sarang hundu lada nitum jibisar se aku pen alang nitum la bangso abisar ngi nitum mang nitum mang lingduk situ pulo athe nitum dak turong asanta alang nitum bisar pajujila si bisar pajuje ko se alang nitum men jitu version tiso kubang ang songdam dilo longri kre ni sarbe mai long sin men ku pilam dat dak upong sardo longri sardo adak lang plot alang ya so klem bangke version tiso ta chok chik tiklo sin pura News report KarbiAnglongLIVE. Pinia da babirta ke lapuan si kang ton poniklo karto.